is our stage, we came to play. Dribbling past defense, ain't no delay. 3-pointer swish, crowd goes as Sebenarnya dalam banyak-banyak AI tools ini yang paling saya suka sekali. Suno. Tadi kalau awak menonton kan, apa tu, snippet ataupun promo video tu, rancak sungguh. Music yang dapat dibuat menggunakan AI tools yang bernama Suno ini. Okey, saya sebenarnya ada buat web apps, tapi saya tak publish lagi lah. Saya cipta banyaklah lagu, mungkin tak sampai 100 lah kot. Tapi guna AI Suno ni untuk meluahkan perasaan anda. Tulis je apa yang anda suka dan nanti anda akan lihat bagaimana bestnya, kerana macam magic, tak payah pandai main muzik, tak payah pandai menyanyi, anda boleh mencipta lagu, mencipta muzik, sama ada nak buat muzik instrumental ataupun lagu. Contoh kalau dengar, saya ada pasang lagu yang saya buat menggunakan web apps yang saya banner tu. Saya tulis je apa yang saya nak tulis, perasaan saya ketika itu. Cuma ada salah eja sikit lah. Saya nak tulis itu spread love, tapi dia tulis, saya bagi type separate pula kan. Tapi tak apa, dengarlah hasil lagu ini. Selamat terhibur dan make sure you must try it. Okay, have fun. Empowered voices break the chains. Through love and care, the world sustains. I'm happy you're here on this ride. Your strength and heart right by my side will change the world. I'm happy you're here on this ride. Your strength and heart right by my side.